Kowere kod mano en riwruok mar jochiw thieth e kaonti ma Nyamira. Obuogo mar chako ng'anyo bang' jumbe ariyo poni tend kaonti no kochulo gi osara margi mosebudho kuom dweche 3 koro. Jochiw thieth gi kane twak e kaonti no koni giwinjo matek kendo kata mana udi ma gidakie osemigi barupe mar mondo gidar nikech onge mar pesa. Gikwayo kaonti no mondo mi oruo osara margi poni gidwani mdo thieth odog e wang'e kendo dhi nyime e ute thieth duto mag piny owacho mantie kaonti ma Nyamira. Wanachama wetu ambao ni nurses hawajalipwa kwa muda wa miezi mitatu kuanzia Disemba 2023 Januari pamoja na huu mwezi wa pili ambao unaenda kuisha. Wamekuwa kama omba na hata wengine wameanza kufukuzwa kutoka nyumba zile ambazo wamekodisha. We want our members who missed salary for December, January, and this February has ended to be paid their money in totality. And also, all nurses, our nurses, must be paid before 6th of March. If they will not have been paid, we have as a union instructed them to buy sneakers. And as a union, we have purchased whistles and vuvuzelas. Tumepatiana 2 weeks. Kama hawatalipa wafanyikazi wetu, hatutaenda kufanya kazi kaunti ya Nyamira, na kila mwezi ikifika tarehe 5 kama hawajatulipa, tunaambia wafanyikazi wetu wote wasiende kazi. Ramogi koro wang'ene